Tokom prethodnog perioda fudbalerke Borca postigle su izuzetne rezultate, a posebno treba istaći da su u treću sezonu za redom prvaci razvojne lige za žene Fudbalskog saveza regiona Zapadne Srbije. Ovogodišnji uspesi daju razloge za optimizam da će tako nastaviti i u budućnosti, a s tim u vezi danas je gradonačelnik Milun Todorović sa svojim pomoćnicima ugostio delegaciju ženskog gradskog fudbalskog kluba Borac, u kojoj su bili čelnici ovog kluba i članice pionirskog i kadetskog sastava. Ja sam Jana Šenović, kapitan kadetske lige. Na našem regionu smo bili prvi. Radili smo naporno da odemo na taj završni, da igramo to finale. Sve devojke su stvarno odlične, svaka je uložila trud i rad za sve ovo što smo postigli do sada. Otišli smo na to finale, odigrali jednu lepu utakmicu. Sreća nije išla na našu korist, ali nema veze. Sljedeći put ćemo se potruditi da budemo još bolji i da budemo prvi u Srbiji. I naši treneri se stvarno trude da nam sve obezbede i uprava i naravno imam podršku od grada. Bilo je stvarno jako prvenstvo i sve ekipe su odlične. Svi smo tu negdje egal, ali mislim da ćemo moći da se izdvojimo sljedeću sezonu i da ćemo napraviti stvarno dobre uspehe. Seniorski tim Borca osvojio je 7. poziciju u prvoj ligi, dok su se kadetska i pionirska selekcija plasirale na 2. poziciju, podsjetio je trener Aleksandar Perišić. On je, zahvalivši se na dosadašnjoj podršci rukovodstvu grada Čačka, rekao da klub već ima utvrđen plan rada za naredne 3 godine i da je jedan od postavljenih zadataka uz rad sa mlađim kategorijama plasman u Superligu. U prethodnom periodu smo postigli stvarno izuzetne rezultate, posebno u toj pionirskoj selekciji, da kažem da prethodne 3 sezone sve 3 šampionske titule uz podatak neverovatan od 250 i nešto golova sa primljenih svega 11 ili 12, jedna nerešena utakmica i jedan poraz, što je stvarno fenomenalno i teško da je ko bilo u Srbiji to uspeo da uradi i da će ikada ponoviti. A na dobrom smo putu da to uradimo i sledeće sezone u toj kategoriji. Što se tiče kadetske selekcije, pre 2 godine nam je izmakla ta titula za malu, ali smo opet nastavili da radimo i ulažemo u ove devojke i ove godine su stvarno na ubedljiv način isto bile prve u svojoj grupi, igrale finale sa najboljim selekcijom, odnosno najboljom selekcijom koja se pokazala i kasnije u finalu sa Crvenom zvezdom. Izgubili smo nesrećno 2:0, ali Bože zajato, ova naša selekcija ima pravo da igra još 2 sezone zajedno na istom okupu i to je neka budućnost i okosnica ovog kluba koja će činiti u budućnosti. Moram se zahvalim gradskoj upravi i svim ljudima iz grada Čačka koji nam dosta pomažu i na infrastrukturi koju imamo tamo i gde koristimo i terene fudbalskog kluba, odnosno sportskog centra Mladost. Stvarno, znači, imamo fenomenalne uslove za sve što nam treba da radimo i da se ove devojke razvijaju na pravilan način. Gradonačelnik Todorović i njegovi saradnici čestitali su gostima na ostvarenim rezultatima, poželevši im uspeha u predstojećem periodu, uz obećanje da će lokalna samouprava i dalje podržavati njihov rad. Mi ćemo zaista uvek podržavati ženski fudbalski klub Čačak, ali grad Čačak je mnogo toga uložio i u ostale sportove kojima se bave pre svega devojčice, znači to je i odbojka i košarka i tako ćemo raditi i nadalje. Planiramo na 3 godine, da će Bog da za 3 godine budemo i superligaši, mislimo da Čačak to svakako zaslužuje. Čačak jeste posle Beograda možda jedini sportski centar u Srbiji koji ima i ABA ligaša i ženski fudbalski klub koji ima ovakve uspehe, odbojkaške klubove, tako da nastavit ćemo i dalje da radimo u tom pravcu. Ovom prilikom razmenjeni su i prigodni pokloni.